Hello everyone, hanuktada mayam puno pui komlona kromjari. Ado mayam ngasi di khoigi yumda chanau tangdoi ne bako. Ngasi se din chu yam phai yae duna ngasi chanau tangtho se ne. Ado ngasi se chanau tangdoi tawi ado Elisha ma thongani aduga singju aduga salad mai tawra khoi imung manung tane badum chana doise. Ado khoigi khaton do ma do suti la eba hojik ne aduna ma su yawarse ne dumai tawraga maga doide dum khoi imung manung dumai tawraga dum chamina doini bako yam chawna tawdoina te dum khara pikta na dum tawdoine ba ado mayam chaksang changasi aduga kai sem chana khotna tawrase bako samje do haidi chanau tangdoina ko makok se tum du baine chuot na leire masamje mayam sidai sida hojik ina pina singju soina bagi kana hojik kobi soire bako aduga siga leire kena labai manaje kena toning ko labai manaje kena aduga siga leire toning ko aduga lai khaman smai tawraga hore nungsuk ka haptalaga phatana met laga amu yengbiraga ado mayam siga leire akhoi chanau gi nga se ko Elisha se siga leire smaina sei se chamdre bako sei se phajana chamdhoni ina rupina hojik ado laga mama sei se leirang doina thongdoi ne ngasi di leirang da thongbana mahau se hengat pane ba aduna leirang doina thongani mayam ngasi di aduga mayam siga leire salad se phajana kapi gi ge bako natradi amu kap thokrani siga akhoi singju soba loire bako singju se nungsuk kai ka budi haptri aduga siga leire akhoi salad to ado ngasi di la da cha doi ne bako siga leire akhoi la do papana la hek piramme siga ado mayam ina bise ina tumina kapi bane bako ma se video da yausiya da bagi ado ma se hujik fadigom kanna soigi mayam ai hujik singju se totla ge nungsuk hapchale phajana aduga mix tawrage ado thum chu khara hapke ko thum je mung jak thokhrani dosa tan jan papa di kano morok sa da mina ko khai papa ge ina hujik morok thak ta bida khai do ge am hau do jani ngasi singju je phajana singa hap sichalaga aduga tonga ngari budi haptre ba ko kaina di ngasi di merames oina mara singju je merames oi tawase na dogi nungsuk hapaga sing hapaga mai tawre singju je pai khara khai do ge siga juga machi da nungsuk khara thame ba ko nungsuk se papa hoi nungsuk se chana bagi ni se ma nungsuk yam pa me ba duna nungsuk se tongana ma horen chana ba ado huji akhoi se morok hapchala ge ado mayam akhoi Elisha thongba se siga ready oire huji mama thongbi bani Elisha thongba se yam haudo mandre ngo sigi Elisha thongba se siga leire mayam siga thangjing ama metle tinauga aduga tonga tawraga morok tawra phajana morok sana phajana metle 15 minutes later. Pan ba? Pan ba? Mayam akhoi ji lebu hekpa lai nga thongamina ko hadi lebu do machi da yawdi hawidana dogi lebu di amta pan bu udre ne hek na zaman na lebu ki ne ya makha da haigru mayam tai du haigru mayam se chabi dre sigama di pa le du duga pan ba ndegwa du hekwa makha de legwa atai di pan ba udre pana hojik kanna hojik kano hei lebu se ko hek na chaman na lebu amta palaktre lebu amta yaudre hojik
lau. Tesla. Lebu mana ya bro? Mayam lebu se palam dre ani kata palam me ko ani se dum hekla e. Tasi. Ini betul kan ya? Lau. A few moments later. Cái này vậy. Chấm mồi rồi này. Không có chả nữa. Hả? Cái nó là lấy được cái này. 5 minutes later. Ado mayam siga fida thaise papaga khatonga aduga aigi husband ga gine aduga somda lay mayam sina inaupiga aiga mamaga thoibaga khoi gi ko ado aigi hinjang do siga lay renga thongba se edi kya chaning de hawai se im charni aidi aduga singju salad aduga ngaga aduga khamen ga ngau bani sina adu se lay aigi chak ado mayam moi singse haidi sak utpa ikai je ya ko aduna moi kanam sak utwa ya dre loi non dha lai khre ba ko adudi mayam video swai siga loisal lage ai su chana ba tawrage video se nambi roge nungai tre. A few moments later. Mayam cha ba to ga ngahak photo amani sum kapam bane ba ko ado mayam jengo ai ge husband se photo kap se ba se sung ya dre ma se ko photo kap se ba siga ma se mamit ka uishin dana lai gare ado mayam aigi next blog ai biramo mayam harau na lay biramo mayam aduga anauba changak paya odi aigi channel se bu subscribe tau biramo mayam asigi di kainer si bye bye take care.